Neobično mi je drago da smo danas pozvali i da nam je uopće došao pobjednik. Tvoje lice zvuči poznato iz prošle sezone. Talentirani, zanimljiv, jedan jako fini, pristojan dečko. Vjerujem da će vas zanimati što nam ima za ispričati. Fabijan Pavao Medvešek. Puno ti hvala što si mi došao. Puno hvala na pozivu. Znam da si stalno u poslu, da snimaš nešto. S kojeg seta si pobjegao? Pobjegao sam sa serije, sad ovo koje snimamo na Novoj TV. Darmar. Sa seta Darmara sam zapravo pobjegao. A dobro, kakva je situacija? Snimate po cijele dane? Ili snimamo po cijele dane i jako je puno i glumaca i scena, ali ne znam, ja tu postajem ja. Kad radim i kad sam pod pritiskom, onda ja funkcioniram. Znači sve je bolje od nerada? Sve, nerad je ništa. Ali dobro je da imate posla, s obzirom na koronu, puno ljudi sa estrade. Ja ne znam, evo iskreno, kogod me pita, ja kažem da ne mogu biti zahvalniji od ovoga kakvu situaciju imam trenutno, da radim bez zapravo nekog prestanka i stvarno do neba hvala svima. I moram priznat da kogod da ti nekad bude ne mogu se više dići ujutro u 5-6 ujutro, svaki dan, dosta mi je, onda se sjetim zapravo nevjerojatno je situacija u kojoj ja imam mogućnost izdizati svaki dan u 6 i dolaziti na svoj posao kao da se zapravo ništa nije dogodilo. Odlično. Koliko traje već snimanje? Kakav je ritam? To dugo traje? Kako izgleda dan radni? Radni dan izgleda ovako. Mi dobimo rasporede snimanja tjedan prije, 2 tjedna prije, ovisi o danima. I tebi piše ime na dispoziciji kada ti moraš doći, ti dolaziš tamo ujutro u 6 i nešto sitno, kad trebaš doći na šminku, dolaziš, pripremaš se i počinje se snimat. I snimaš onda nekad cijele dane, doslovno do kraja dana, do 7 na večer snimaš, imaš pauzu za ručak i to je to. Ti si konstantno u tom nekom kolucu koji se vrti tih scena. Glumci se izmijenjuju cijeli dan, te pozicije na setu i u eksterijerima se izmijenjuju, ali to je to je stvarno jedna... A kada učiš tekstove? Koliko je to, je li prije spavanja? Kako se snalaziš? Pa problem je to što ti kad se jako zarola to snimanje, jako puno ima teksta, jako puno ima tih scena koje zapravo ti učiš tako što čitaš te stvari i znajući i o tome što se događa i ko si ti. Ti nekako postaješ taj lik. I to je prezanimljivo meni da ja taj tekst zapravo, ja ga čitam, ja ga nikad ne žmirim i učim na pamet. Ja ga čitam, označavam, stavim stvari koje su mi bitne. I zapravo na snimanju, za vrijeme snimanja i kad se toliko baviš s time, mi kad imamo jednu scenu u kojoj smo ja kao moj lik i druga osoba, poznajemo taj materijal toliko da zapravo tekst se lijepi za nas. Ja ne znam, uopće ne mogu to opisati. Jer mi pročitamo 2 put tu scenu, mi ju znamo kao da smo mi pisali. Mi ju uvodimo, mi dodajemo stvari, mi mičemo stvari, jer ti postaješ taj neki lik i kad ga skužiš, točno znaš što prolazi, što ne prolazi. I što možeš reći, što ne možeš reći. Za sve koji ne gledaju Darmar, ti si koji lik? Ja sam Branko Tabak. Ja sam policajac. Imam moje top brkove. To nosiš zbog uloge brkove ili? To su mi stavili. Na početku je bio nekakav razgovor, hoćemo brkove, nećemo brkove. Očito sam bio dovoljno neozbiljan da smo morali staviti brkove. I smiješno je na početku, naravno, brkovi rastu svojom brzinom. Ti ne možeš njih istisnut van. Pa sam ih malo su ih morali docrtavati, neke sredine i rupe, ali sad već to dugo traje, tako da ovo su moji... Da, ali moram ti reći, kad si ušao danas u studio, sam rekla, mladi Freddie Mercury. Nevjerojatno. I sad su te ljudi zapamtili, šira publika, pošto je tek praktički cesta velika, duga, široka, profesionalna pred tobom. Starija publika te manje poznaje, međutim šira te upoznala kroz tvoje lice, zvuči poznato, čestitam, pobjedio si. Pa nije to lako baš. Iz tjedan u tjedan transformirati se, moraš tu imati glumačke, imitatorske sposobnosti, a bome i dobro pjevati. Nije to lako. Da, nije.
Nije, to je evo jedan projekt iza mene koji mi je stvarno donio svašta u životu. I je li te ljudi uspoređuju sa Fredijem Merkurijem ili samo to ja vidim? Pa sigurno su tu neke sličnosti jer taj brk crni je dosta određujuće. Sad fizionomija neka, ne znam. Mislim, ljudi vole ovoga vidjeti, povezati i onda im to u glavi nastane neka, kako bi rekao, iluzija, nešto ne možeš zapravo izbaciti iz glave i što ja nemam ništa protiv jer Freddie Mercury je mislim, jedan jedini. Tako da s tim nemam problema. Dobro, ali genijalna je tvoja izvedba. Znaš, i ona je možda doprinijela tom dojmu da imam osjećaj, znaš, da baš mi sličiš. Pa to mi je jako drago, jer iskreno, sad kad se osvrnem, onda bi mogao o nekim izvedbama govoriti možda više, o nekim manje. S Freddie Mercury mi je bila situacija da je to bio prvi moj nastup. I to je bio općenito prvi nastup u emisiji. Niko od nas kandidata ništa nije znao ni šta nas čeka, ni što će biti. Uopće ideja toga što ja sad moram napraviti je meni bila potpuno neka desna stvar. Ko kad pričaš s nekim da ćeš doći kod njega pa zamišljaš da njegov stan izgleda potpuno drugačije, onda dođeš i sve te nekako iznenadi. Meni je na neki način sve išlo u korist, barem što se tiče osjećaja nekog unutra, jer sam u tom nastupu, ne znam, baš sam se opustio. Nisam znao što da radim. Niko mi nije mogao doći i reći, bit će ti ovako, bit će ti onak. Mogu mi ljudi općenito govoriti što će biti, ali sam shvatio da, budući da ne znam, bolje da se prepustim glazbi i da prepustim taj moment da se dogodi. Dobro, ali što bi mi rekli, skinio si odlično njegove mote i stav i držanje. Da. Znači, pa mislim, on je toliko specifičan. Iz tebe on je toliko specifičan lik, iskreno. Da, općenito kada se imitiraju neki jako specifični ljudi, to može biti i dobra stvar i loša stvar po meni. Jer ti, ako se iole približiš toj osobi, ako ona jako ima svoj karakter, to će vrlo brzo isplivati van. I mislim da to često zna jako puno i pomoć u imitaciji, jer neko pogodi neku nijansu i onda kaže joj, pa to je isti on, a zapravo to je jako daleko od toga, ali ima taj neki smjer i to bude dovoljno. A s druge strane zna se desiti da čovjek misli da je pogodio to što je pogodio i potpuno je izvan svemira, tako da ne znam, meni je drago da se to poklopilo, jer ja sam njega proučavao sam i njegove i pokrete i njegovu živo, općenito kako se gledao sam intervjue njegove, kako on razmišlja, ne kao da ja sad idem duboko u njegovu psihologiju, ali ti vidiš kakav je to tip, to je tip koji može što god hoće. Taj čovjek je toliko bio velik u toj glazbi, u svemu, da njegovi intervju su nešto najbolje ikad. To kako on odgovara i kako se on smije i kako je njemu sve dobro i sve može, Tada je meni drago da je to. Vjerojatno su te i od tad smatrali nekakvim favoritom nakon te prve emisije. Osvojio si žiri, to je bilo više nego očigledno. Da, ne znam, mislim, teško je bilo zato što sam bio prvi nastup i onda nitko od nas ni kandidata ni žirija nije znao što će biti te godine, opće u toj sezoni. I mislim, tad mi je to bilo drago i bilo mi je nevjerojatno te osjećaj kad sam pobjedio, jer opće, kako bi rekao, meni je bila pobjeda to da sam ja došao uopće u emisiju i da sam dobio Freddie Mercuryja, mislim, mogu je bilo ko dobiti Freddie Mercuryja. I da je taj nastup dobro ispeo i onda da sam ja pobjedio tu epizodu i meni bilo isto ne znam kako sad ja trebam imati osjećaj, jer sve je nekako predobro da bi bilo na neki način istinito. Ali dobro, sve to skupa se slaže nekako na tvoje ambicije glumačke, ali nekako bi krenula od početka. Ti si iz jedne zapravo poznate obitelji Medvešek, ali prije toga bih te pitala kako se ti točno predstavljaš ljudima. Znači, tvoje puno ime je Fabijan Pavao Medvešek. Tako je. I kako se predstavljaš? Jesi li Pavo? Kako te ljudi zovu? Pavle? Jesi li Fabo, Fabijan? Znaš Da. Kako to u tvom intimnijem krugu ljudi? Pa iskreno, mama me zove, ja nekako po mami to je najlakše odrediti, jer mislim, ona me rodila i ona me zove Pavo, P-A-V-O. I tako me zapravo zovu i moji doma. Ali sve više sad kako radim i upoznavam se sa nekim novim ljudima, ljudi me zovu Fabijan, jer mi je to prvo ime na osobno, i Fabijan Pavao Medvešek. I taj Fabijan se nekako primio, tada se i počinio nekako primat i meni, a cijeli život sam bio samo Pavao, zapravo i u srednjoj školi i svugdje sam bio Pavao. Sad mi je zanimljivo jer sad imam neko novo ime i neki novi život, taj poslovni, pa mi ne mogu reći da nije fora. Fora je. Fora je, pa da. Igraš se malo sa imenom. Da.
Znači, tvoj tata je i redatelj, i glumac, evo sad je režirao HNK-ovu predstavu, znači jedan kazališni život. Pred tvojim očima praktički vjerojatno tijekom odrastanja se krije. Tu je tvoj stric, isto priznati, poznati glumac Sven. Pa dobro, kako je bilo to odrastati? Je li ta gluma u tvom životu bila neminovna? Ili si ti sanjao postati pilot, vojnik ili možda pjevač? Imaš i zato predispozicije? Da, pa ja sam od malena, ja sam htio biti pilot. I htio sam biti pilot i glumac. Ja sam uvijek govorio da ću biti i pilot i glumac. I to mi je bio, ne znam, od vrtića. I sjećam se, jedanput mi je moja teta u vrtiću je donijela je sliku svojeg sina koji je bio u vojsci, profesionalnoj vojsci. I ja sam mislio da je on najbolja stvar koja se može napraviti u životu je biti u vojsci, voziti avioni, biti najjači čovjek na svijetu. I na kraju nisam uspio u tome, otišao sam na glumu, ali mi je jako drago jer... Čekaj, oprosti, jesi li išao pisati nekakvu akademiju ili vojnu, pa onda za pilota? Kako to ide? Znači, ja sam samo zamišljao da ću ja biti pilot jer sam ja smatrao da je taj posao stvarno ti letiš. Mislim, to je... Ne znam što se može usporediti s tim. Da, meni tad u glavi, ne? Nekakva asocijacija na slobodu? Ma ne znam, na to da ja sjednem u nešto što je toliko veliko i ja sam taj koji to podigne u zrak i meni uopće bila... Da. Fasciniran sam bio kompletno. Makar nikad nisam kao ja sad išao razgledavati avione, pa ulazio u kokpit, nikad ništa. Meni je samo ta ideja bila... I to me dugo držalo, moram priznati, ali ta gluma je uvijek bila neki dio, naravno, mojeg života. Ja sam odrastao uz svog tatu i uz kazalište koje je bilo dobar dan svaki dan. I drago mi je da me to dovelo do tog posla, jer mislim da je to najbolji posao na svijetu. I drago mi je da ga ja sad radim i da je nekako to profunkcioniralo na svoj način. A što se tiče glazbe i tog pjevanja, pjevanje je isto velika stvar. Ja sam imao bend s kojim sam sad puno svirao. A ništa, mislim, kak život dođe i kaže ovo može, ovo ne može. Tako nam je život. Dobro, kako je funkcionirao bend? Kako se zvao? Šta ste svirali? Rock, pop? Ko je pisao pjesme? Jeste li nastupali? Da, mi smo svirali nekakav prvo heavy metal i rock, heavy metal. To pa smo lagano sa kako se vrijeme mijenjalo, pa smo krenuli neki metalcore, to su bile neke moderne izvedbenice. I radili smo glazbu zajedno. Tekstove je najčešće pisao jedan član, Marin, koji je stvarno radio čuda koje mi nismo ni razumjeli pola, jer on je toliko engleski poznaje da smo mi zapravo udarali to što je tekstova napisao. I jako sam dugo vjerovao da bi to isto moglo biti neki put s kojim ću se baviti, jer sam s tim bendom je proputovao cijelu Europu, Englesku više puta i baš sam mislio da je to. Po festivalima ste nastupali? Ne, imali smo baš svoje turneje i svirali smo na nekim festivalima, ali smo imali klubske koncerte. Kako su u Engleskoj čuli za vas? Pa, ja ne znam, mislim, ne da su čuli, mislim, ti bukiraš, a onda kad ti bukiraš koncert, ti se javiš promotoru i ljudima koji tamo imaju barove, klubove i ti kaže, gledajte, mi sviramo to i to, naša cijena je ta i ta, ako imate neku večer, bendove ili nešto, mi bi rado bili dio. Onda oni svi kažu, pa sorry, ali ne, jer si potpuno nepoznati i ne zanima nas. Ali onda nakon, 300. maila, jedan veli, pa na šta, evo, baš imamo neki festival, pa kao, neće vam dati ništa love, ali ako ste tu, možete odsvirati, dobit ćete pivu. Ima li kakva anegdota sa neka zgoda sa tih putešestvija? To je, ja nemamo toliko vremena. To što smo mi u tog relativno kratko vrijeme koje smo mi putovali, mi smo bili na 3 turneje, evropske i engleske. I na jednoj smo, to je bilo 35 dana, u tih 35 dana smo imali 33 koncerta. I to je bilo od početka Rumunjske do vrha Engleske. U 35 dana smo napravili 33. Mislim, to je opće... Ali kako ste bukirali 33 koncerta? Doslovno ja sam sjedio za kompjuterom i slao sam dnevno, 500, ali 300 mailova klubovima, promotorima, bendovima. Baš sam govorio, mi smo na turneji, imamo svoj kombi u kojem imamo krevete, znači nama samo treba da nam date par sto eura, ako se može čisto da si pokrijemo benzin i to, mi ćemo prodati svoje majice ljudima kojima se sviđa naša glazba i to nama daje dovoljno da mi idemo dalje. I
Znači, dovoljno love da pokrije nekakve bazične troškove. Ti ne, mislim, kaj bi rekao, ti ništa ti ne zaradiš, ništa. Ti doslovno iz grada ideš do sljedećeg grada. I to nas je dovoljno do situacije da smo jedanput bili u Francuskoj gdje je bilo, mi smo morali sjeti zajedno svi dečki i dogovoriti se, gle, imamo toliko i toliko novaca. Brod za Englesku nam kreće za, 2 sata. I sad ako sad donesemo odluku, idemo u Englesku i ko zna što će biti. Jer možda nemamo novaca za vratiti se iz Engleske. Mislim, to su bile I onda je došao neko i rekao, ma idemo čovjek, mislim, nešto ćemo napraviti, nekako ćemo skupiti lovu. Jednom u životu se pruža prilika. Najbolji dan u životu je bio što smo to odlučili, smo otišli i proveli se ko nikad u životu. Upoznali ljude s kojima smo poslije išli na turneje po Engleskoj, jednostavno mora čovjek riskirati da bi se neke stvari ostvarile. A dobro, u kojim ste selima, mjestima svirali? Kako su ljudi reagirali na vašu mjuzu? Je li to bilo 5 ljudi uokolo ili su to bili ozbiljni festivali? Znači neki koncerti su bili usred bijelog dana za ljude koji su skoro, ajmo reći, u restoranu jeli. Ne možeš vjerovati. A neke su bili da ti dođeš i sad nemam pojma kaj će biti, niko nas tamo čeka, ni... Ti stvarno vidiš tu i tamo neku sliku kluba i ti stvarno ne znaš ni di trebaš doći. I onda ti neko na cesti maše, tu je klub ili tako. I znalo je biti večeri u kojima smo mislili, sad smo u nekom Braunschweigu, recimo, u Njemačkoj, ko zna šta će biti tamo i to. Došli smo, takav catering, takvo primanje, takav koncert, toliko ljudi, prodali smo sve što smo imali od majica. To je bilo, ti stvarno svaki dan ne znaš kako će biti. Jedan dan spavaš u ti hotel, sve ti pripreme i sve napravi, a drugi dan spavamo doslovno ispod kombija ili u kombiju ili kako od nas. Genijalno. Da. Šta bi rekli, mladi, ludi. I tako i treba živjeti život. Treba biti hrabar. Je li bilo nekakvih situacija da su tražili vaš CD, da je bilo nekakvih ozbiljnih ponuda, neka diskografska kuća? Da. I je li bilo situacije, da je bilo nekog ludog zaljubljivanja možda? Pa, ovako... Jeste li bili rock, roll, znaš, sve šta ide uz to? Bili smo malo možda moderni u smislu, da, nismo bili tak... Ja mogu to ispričati da to zvuči jako, kao da je bilo jako ludo i jako... Mislim, bilo je i ludo lijepo, ali to je na kraju dana jako naporna stvar. I to stvarno ne može bilo ko u smislu, netko to radi stvarno, to mora voljeti. Jer toliko je dana bilo u kojima ti spavaš spigan, neću reći nemaš što za jest. Morate nešto goniti iznutra da bi išao u sljedeći grad sljedećih 300-500 km. Ali dobro, to su velike relacije. Treba doći odvoziti od Rumunjske do... Mi smo znali imati razlike po 300-400 km između 2 koncerta, a morali smo biti tamo. U smislu mi bi odsvirali koncert, trenutku odsviranja koncerta bi šerafili stvari, stavili u kombi i počeli se voziti barem da dođemo do pola za sljedeći dan, da stignemo sljedeći dan do tog koncerta. Nadalje što smo išli je bio Zagreb, Keln. To je bio najdulja relacija jedanput kad smo išli. U komadu? Da, u jednom komadu. Ali svejedno, uspio si složiti 33 koncerta u dan za danom ili su bili nekakvi intervali? Neke dane smo imali, desi se da ti dogovoriš naravno koncerta, ali onda oni otkažu tebi koncert 2 sata prije ili dan prije. Ti si već u Njemačkoj, ti si već pred tim gradom i ti samo spojiš se negdje na Wi-Fi jer nije tad bilo još, nisu se još internet spojili, spojiš se negdje u nekom restoranu i tebi dođe mail, prostite, ali zbog, pukla je cijev u klubu, nemam pojma. Stvari koje tebi skroz promijene. I onda ti biraš, hoću ići u taj grad pa tražiti neki koncert koji se događa pa pitati da li možemo mi nešto odsvirati. Ili ćeš zvati neke birce, da li trebate možda koncert. Ili reći, ne idemo onda uopće u taj grad, nego samo okreni i nastavi dalje prema sljedećem gradu, da se ti malo odmoriti, barem na toj sljedećoj lokaciji. Da. Ma to je... Stvarna avantura. Kad je to bilo? Prva turneja, mislim, bila 2012, nisam siguran. Tako negdje bila prva i onda do 2015. smo, sad već dugo ne svirali. Jeste zaradili nešto? Ne. Ništa? Apsolutno ništa. Dapače, potrošili smo novce realno od roditelja, mislim. Ma dobro, ali imate uspomenu za život. Imamo, kao prvo imamo i dokumentarac od sat vremena u kojem se vidi stvarno puno sve gdje smo bili, što smo radili. To je dokumentarac prve turneje i to će mi ostati video koji ja svako malo se mi dečki čujemo koji sad žive svuda. Jedan žive u Engleskoj, neki u Austriji. Baš smo se raspršili, ali se čujemo, baš smo se neki dan vidjeli. To je nešto, ostaće među nama, kao da smo imali ne znam kakvu situaciju u životu. Ja ne znam šta se mora desiti da se mi
ne možemo sjetiti toga. I pogotovo iznad tog videa, kad vidimo taj video ponovo... A video je samo za privatno ili... Ne, to je na YouTube. A pustili se ga na YouTube, kako se zove? Freeride Adventure se zove taj kao evo, da album. ljudi znaju ako će da, i to je dokumentarac kao o tom nekom putu. Mislim, nije zanimljivo ljudima. Da, ja sam znala za band, ali nisam znala da je to toliko bila, ajmo reći, ozbiljna priča. Mislim, sanjarska, idealistička i beblove, ali ostale su uspomene. Mogu reći da stvarno sam vidio cijelu Europu, sve gradove, i to nisam ih vidio da sam sletio pa sam došao u hotel, nego sam doslovno s kombijem spao na svakom jezeru, na svakoj livadi. Baš sam vidio grad kako grad izgleda kad dolaziš. A koji te šta to oduševilo? Jel ima neki grad koji ti Pa moram priznati, evo recimo u Belgiji. Ja ne znam što se dogodilo u Belgiji. Mi smo u Belgiji, kako smo jako puno, kako su se susretale te putovanja između, ne znam, tog sjevera Europe, Engleske i toga svega, ta Belgija je jako bila, najviše smo zapravo koncerata imali u Belgiji. Da smo imali tamo i kako bi rekao, fan grupu i moram priznati da me Belgija oduševila, mi smo tamo bili kao neki njihov band, ne znam, to je suludo, ja to ne mogu ispričati, to je stvarno bilo fora. Čak nije objasniti. Kako ste vi to postali popularni u Belgiji? Nemam pojma, jednostavno neki ljudi su se prihvatili koji su bili u bendovima i u glazbi i oni su počeli to drugima širiti i onda su počeli nas stavljati kao da smo ne znam kakav bend. I dogovarali su nam koncerte, mislim... A čekaj, ti si pjevao, sviraš frontman, šta? Pjevao sam, ja sam samo pjevao, da. Pjevao i graulao. Da. A rekli smo, znači, nekakav heavy metal i... Heavy metal, onda nekakav metalcore, kako se to vrijeme... Ali čekaj, sad si rekao da ste svirali u Engleskoj ljudima za ručkom. Kako je to izgledalo onda? Pa nije, to je recimo, to je bilo Nizozemska, mislim, nije, nego je dosta, oni jako rano počinju sa svirkama, jer se klubovi zatvaraju, mislim, klubovi, ti bircevi klubovi, to, 10, ne znam, sve je jako, dosta ranije počinje. Znači ti kao glavni bend sviraš u 6 na večer, 7 na večer. Nema tu ko mi, koncert će biti... Da, to je bilo kao, ne znam, zadnji glavni bend je u 7:30 na večer maksimalno i on počinje točno u 7:30, nema tu kao, evo 7:30 na koncert pa svi znaju da do 10 neš izaći na pozornicu. To je bilo jasno i to je bilo I onda su znali, mislim, nekim mjestima gdje se znalo jest, neko još nije pojeo možda do kraja, a mi već krećemo sa prvom pjesmom. Za prvom pjesmom. Tada je bilo. Mislim, to pitan u smislu kao restoran, ručak, onda vi krenete, derive. A nije, ali kao velim, nekakav fast food i to, i onda mi u sklopu toga oni imaju hranu, ali imaju koncerte, pa se poklopilo. Da. Ne, sjajno, jako dobra priča. Zapravo mislim da bi to svi ljudi koji su tako kreativni, zgodno je da je sve tako lijepo i dobro i sretno završilo i da bi to trebali proživjeti. Apsolutno. Rekli bi mi u Dalmaciji, ko to more platiti? Apsolutno. Da se slažeš? Apsolutno. A da se mi vratimo sad na tvoju ljubav prema muziklu. Znači, u komediji si, već si 2 godine član ansambla. Tako je, da. Imaš priliku raditi nekakve dodatne projekte i evo, otkud ljubav prema pjevanju? Uopće se to naslijedio tata koliko zna ne pjeva, mama je umjetnica. Da, pa zapravo, mislim, tata je zapravo gitaru svirao. Cijeli moj život je svirao gitaru i imamo dosta tih gitara doma i glazba je nekako uvijek bila dio na koji se, ne znam, na koju smo se nekako, kako bi rekao, nije da samo svira bilo šta, nego se znalo što svira doma. I tako je meni to nekako zapalo. I onda sam ja sam u glazbenu školu dosta rano krenuo, svirao sam klarinet jako dugo i kroz tu glazbu i kroz te solfeđe, to sve skupa glazba je bio dio. I moje sestre su isto išle u glazbenu kao i brat. I ne znam, mene je glazba uvijek interesirala jer sam čuo neke stvari u glazbi koje su mijenjale nešto u meni i to mi je bilo dovoljno da me to zanima. I onda je, kako sam uvijek ganjao tu glumu i to neko pjevanje, mislim, kad tad se trebao dogoditi taj neki spoj gdje se meni čini simpatično da sam ja glumac na pozornici i onda da u jednom trenutku nešto otpjevam, kad već toliko to volim. I nekako se to posložilo i evo, desilo se da je musical moj neki odabir, ono što bi ja htio raditi profesionalno u životu. Ali kako su uvjeti kod nas uvijek nekako malo drugčiji, ne znam, nije toliko veliko tržište, onda je teško skupiti da samo radiš musical. U smislu, ja obožavam i televiziju i film bih htio snimiti neki ozbiljan i jako me to privlači kao glumca i to, ali ja
mislim da je musical jako zanimljiv jer kad se dobro napravi, dobro izvede, da je to jedna nevjerojatna iluzija u kazalištu se dogodi kad se sve nekako poklopi. Dobro, ali u svakom slučaju ima vremena. Sigurno će se dogoditi i nekakvi projekti. Absolutno. A reci mi, u komediji, koji ti je od musicala posebno imao sam sreću da smo radili Jesus Christ Superstar. I to ne mogu si, oprostiti, mi je žao jako što to ne igra dan danas i što je ova situacija koja je. Jer mislim da je to musical, pogotovo zato što je komedija to napravila već bila jedanput i napravili su tad vrhunski i sad svoj put opet napravili stvarno vrhunski. Evo, ja sam išao na svoj posao kao da, ne da nije posao, nego kao da bi ja trebao nekome platiti da samo da me pusti da budem dio. I stvarno koju ulogu si igrao? Ja sam igrao Judu. Judu? Da. Judu. Ali to si u kombinaciji sa Ervinom Baučićem? Tako, sa Ervinom, da. Ervinom i onda sam igrao i ovoga Heroda, kralja sam igrao. A prije u koncertnoj izvedbi sam bio još i neki svećenici. Prešalto sam se preko svih uloga, ali taj Juda je meni ono što je mene jako zainteresiralo, jer ta glazba je suluda i da dan danas zvuči toliko dobro, a odigrano je već milijardu puta. I žao mi što se ne može sad pogledati. Ja se nadam da će se možda u nekom trenutku to sve ponovno vratiti, jer taj musical je... Ako neko želi vidjeti musical u Hrvatskoj... To je svjetska klasa musicala, to je... To je stvarno vrhunski. Još mislim, zgodno je s jedne strane što je bio na engleskom, jer se s tim musicalom zapravo moglo putovati. A s druge strane, to je toliko ljudi. U jednoj predstavi na pozornici je... Ja mislim da uz orkestar se stoje minimalno. Se ne varam. Mislim, znam da ima opera velikih i sve, ali teško je to sve spakirati i poslati negdje drugdje. Bili smo u Opatiji na otvorenoj pozornici i to je bio događaj koji neću nikad zaboraviti. Dobro, ali ne znači da kad se ne riješi ova situacija sa pandemijom, sa svime, da nećete imati priliku ponovno reanimirati, odnosno oživjeti predstavu. Pa ja se iskreno nadam. Obnoviti i ja se nadam putovati. Jer mislim da je to stvarno musical koji bez problema može igrati. Jeste li imali upite inozemne? A ja mislim, to je jako teško budući da ja, te informacije baš što je ponuđeno, to ne dolaze do nas, ali mislim, bilo je razgovora da, budući da je i na engleskom, da bi se eventualno moglo i putovati, sam stalno govarao kako je meni Beč najdraži grad, ja bih htio da mi s tim odemo u Beč, ali evo, stiglo nas je prije nego što smo uspjeli, ali dobro, možda će biti nekih drugih situacija. Rekao si mi da sanjaš da volio bi vani raditi muzikle. Da. Kakav ti je plan, želja i kako to izvesti? Da te, mislim, koje tržište? Engleska, Amerika? Pa iskreno ja sam sad tek istražujem, još sam stvarno krenuo tek u ideju uopće muzikla, kamo je da radim vani, ali da mi se sviđa to da ti sa svojim poslom možeš putovati i onda nekako to raditi na nekim drugim mjestima mi se jako sviđa, jer nikad nisam bio na nikakvom Erasmusu ni ničemu. I jedna je mene moja cura zezala kad sam radio predstavu u Rijeci, Evitu, koja je isto bila izvrsna predstava i stvarno su me tamo, mi je bilo predivno, općenito u Rijeci. Me uvijek zezala kad sam ja išao na bus ili išao s autom Rijeku da ja idem na Erasmus. Još super sam sa svojim kolegom živio u stanu kazališnom sa Stefanom Surjanom i onda je zezale su nas i moja i njegova cura kako smo mi dečki na Erasmusu jer smo mi spavali bi, gledali serije i išli na probe. Ništa nismo morali raditi drugo u životu. I tako ta ideja da idem raditi negdje drugdje, pa čak i u Hrvatskoj ili oko Hrvatske, da sam u nekom drugom gradu, da sam samo posvećen, to me jako privlači. A sad, Austrija je nešto što mislim da mi se jako sviđa, općenito Beč mi je san snova, a Njemačka je veliki centar muzikla u Hamburgu. Mislim, zapravo svim većim i manjim gradovima oni jako rade super stvari, a Engleska je isto nevjerojatno tržište. A preko bare? Svi ćemo jedan dan otići preko bare, mislim, ako to želimo vidjeti i probati, ali je problem što je to zanimljivo i što se čini jako dobro, a zapravo jako puno ljudi to pokušava. Što ne mislim da je loše, ali treba dobro izračunati da li trošiti svoje neko vrijeme sada, kad možeš najbolje i najviše možda raditi to, da se nekako tu gdje jesi postaviš i eventualno oko sebe što možeš doći, pa onda
s tim nekim zamahom dalje se nuditi. Jer mislim da je lako mislim svaka čast ljudima koji odu i koje idu glavom u zid za svojim poslom, jer tako se zapravo uspije na kraju. Ali evo, ja se nisam još, neću reći usudio, ali teško je, s kazalištem je teško zato što je jezik najbitnija stvar. I ja mogu na engleskom i mogu i glumiti i pjevat. Ja nikad neću biti Englez. I jako je teško, iskreno mislim, prenijeti to što trebaš prenijeti sa sigurnošću ako jezik nije tvoj jezik. Ali s musicalom je možda malo lakše, jer mogu doći pjevat na engleskom, pa mogu lakše sakriti to da nisam tamo. Ne znam. Da. Nikad se ne zna. Evo. Da, nikad se ne zna. Mislim, sigurno idem tamo. I svi mi tamo i svugdje idem. Ja sam samo sad sam sebe zapravo nekako uvjeravam da može se i ne uspjeti. Pa može se ne uspjeti, ali konkretno kud si mislio ići? Prijaviti se na neku audiciju? Da, sigurno audicije me zanimaju. Znači svugdje po Evropi, od Engleske do Njemačke do Amerike. Koji ti je najdraži filmski klasik musical? Mislim, opet sam htio reći Jesus Christ Superstar, jer ima toliko tih filmova i toliko tih verzija da je to isto suluda, a muza je kao ista, a opet je sve potpuno različito i potpuno različite ideje i svakih nekoliko godina ponovno izbace novi film koji je potpuno drugačiji, sa svojom nekom vizijom. A onda sam iz svega toga shvatila da ti je ipak Jesus Christ Superstar nekako Meni, ne znam, meni taj musical mi se ucrtao duboko u meni. Ja se nadam da još mislim da je fora to što kad ti napraviš jednu tu ulogu kao što je Juda i to na engleskom, ja stvarno vjerujem da ja tu ulogu mogu igrati u nekom drugom kazalištu, sa nekom drugom postavom, jer to je ta glazba. Samo prilagodiš tome kako je taj režiser to zamislio. Ona ostaje uvijek ista, uloga je ta, glazba je ta i ona je zapravo jako mobilna za bilo gdje na svijetu. Da. Ništa, želim ti puno sreće da te i dalje prate takve uloge, ali ćemo se mi još malo, te moram pitati, mislim da ne možemo te sad pustiti. Imaš puno ženskih obožavateljica. Imaš pozdrave iz moje redakcije. Pa čekaj malo. Pa šta ti to radiš ženama? Šta? Pa misliš, šarmiraš ih, to hoću reći. To je... Šta kaže tvoja Karla na sve to, cura? Je li bila ponosna, je li te gledala, je li te pratila, je li te bodrila? Ma, mislim da ona više... Je li te kudila, hvalila? Pa iskreno, zapravo sve što radim i sve što nekako napravim uvijek gledam kroz to kako ona to vidi, jer ona stvarno vidi stvari koje, mislim, samo ona može vidjeti jer me poznaje najbolje i to je nevjerojatan taj koji ona ima nekakav nadamnom, točno može osjetiti sve što ja... A čime se bavi Karla? Proživljava. Ona sad studira produkciju, završava produkciju na akademiji, završila je i filozofski, francuski fonetiku i mislim ona može kaj god ona poželi i stvarno super jer nam treba neko takav u vezi. I sad kad ona počne raditi to, mislim to ko će nju uloviti, ne znam, ali evo sad još dok se uspijemo i vidjeti to, stvarno osoba koja mi najlakše i najbrže kaže što je, što nije. A šta ti kaže? Daj, otkrine malo. Moramo imati za naslov podcasta nešto. Teško je jako kad se baviš mojim poslom. Teško je jako biti nekako, kako bi rekao, miran s tim što radiš, odnosno što vidiš recimo na televiziji to. Ja, kako što uvijek kažu, ne volim se čuti, ne volim se vidjeti. Stvarno je, teško je. Mislim, teško je jer si ti tada... Šta ideš sam sebi na živce kad se gledaš? Pa da, i nekako ti si tad to proživio potpuno drugčije. I sad gledam na televiziji, to nema veze s tim kak je meni bilo ili kak je to trebalo biti. A ili se gledaš na televiziji? Pa ne mogu baš reći da pratim. Ovisi stvari koje su mi ne znam, ili svježe i to onda znam popratiti pa vidjeti to, čisto da imam nekakav, ali sad baš da pratim, stvara mi neku nekad tjeskobu. I zato ja volim recimo u kazalištu... Zašto ti stvara tjeskobu? Stvarati tjeskobu, gledat svoj rad i samog sebe. Da, jer ti svoj rad dok proizvodiš, imaš jedan osjećaj, a kad gledaš imaš drugi osjećaj. I sad tad kad gledaš više ne možeš ništa promijeniti. I onda trebaš zapravo drugima ostaviti da iz toga nešto izvlače i nešto doživi. Ali možda ti ne vidiš stvari očima kojima drugi vide. Sigurno. Ja gledam potpuno 10 stvari. Ja gledam da li mi je Šta gledaš? Ne znam, da li sam uspio ono što sam mislio da sam uspio. Kad nisam uspio, ja ne mogu doći sebi. A neka bez veze, scena u kojoj ja moram iz hodnika ući u drugu sobu. Mislim. I onda ti toliko gledaš sebe kritično. I to su baš nijanse i zato mi je super što ona nekako objektivno, a opet subjektivno može se gledati to što ja radim jer poznaje mene skroz, a opet, mislim, ne zna priču na neki način. Ona vidi to isto kao netko drugi.
I kroz sve što sam radio i što se tiče i glazbe i emisije ove Tvoje lice i sve, ona je uvijek bila tu da mi kažem zabrio si dobro je ili zabrio si nije dobro ili okej. Ali nije puno stroga. Ne znam, mislim, kako bi rekao. Mislim, je li te više kritizira ili te hvali, to mislim? Mislim, hvali. Ona mi kaže ono što je dobro, što je dobro. Mislim, zapravo ja, kad nju i pitam i kad vi gledam nju kako će ona gledati, zapravo znam što će biti, znam što će reći. I ta njena potvrda, da li dobro ili loše, samo se potvrđuje uvijek da već od prilike znam što će reći. Ali nekad me iznenadi, jer kad sam ja stvarno nezadovoljan, ona kaže da sam potpuno zabrio i da pogledam ponovo, da razmislim i to i onda shvatim zapravo da je možda nešto bilo bolje nego što sam mislio da je. Pa dobro, super. Onda je ona tebi podrška u onim trenucima kad je čovjek i nesiguran i još radi taj posao, produkciju. Da. Dobro će ti doći u životu. Budi dobar s njom. Nikad ne znaš. Apsolutno. Čime je to osvojila? Evo, malo ova naša storijevska sladunjava pitanja, ali moramo to pitati jer kužiš. Pa mislim, ja sam trebao nju osvojiti. Dobro, čime si ti nju osvojio? Odnosno, to bi trebala pitati nju čime si osvojio. A onda ću ja ti pitati tebe čime ona tebe osvojila. Nije ona htjela sa mnom ići na dejt. Ne? Zašto? Ne znam. Kad ti to priznala? Pa, odmah kad sam je pitao. Stvarno? Rekao da Ma ne, zezam se. Pa bilo je tu. Pa dobro, i to je za ljude. Šta to? Pa ne, u smislu kao, da kažem. Da, ti si nje u tom trenutku bio osoba na drugi pogled, šta? Apsolutno, ne, definitivno. Ne mora se sve odmah vidjeti. Ja sam, kako bi rekao, kad ona velika, s čim je ona mene osvojila, ja sam morao zapravo na neki način nju osvojiti, ja mislim. Uvjeriti je da izađe s tobom na dejt. Da, mislim da je bilo u srednjoj školi, mi smo se upoznali dosta rano i počeli smo se nešto dopisivati to i ako je bilo neizvjesno. I na kraju, evo. Da, ali dobro, nije te vidjela dobro. Možda me vidjela predobro, znaš ono. Možda te vidjela predobro, da, i ta rečenica nije loša. Da. Ali evo, za sad je ovako, pa ćemo se mi držati lijepo da ste vas dvoje baš jedan lijep i skladan par, što se mene tiče, tako da ostane. Znaš kako kaže Marijan Ban, obožavam te stihove, kaže noć je puna bljeska neke čudne zablude. Mm-hmm. To ti ono kad se zakačeš za nekog frajera ili za neku curu, a zapravo je sve iluzija. I ti si htio da je to, padaš u nesvijest. Ali zapravo može biti jedna sasvim čudna zabluda. Ali dobro, da nema tih čudnih zabluda, život bi bio bez veze. Ne bi treba nam malo te soli, pa makar bila i zabluda, iluzija. Apsolutno. Tako da treba malo i mašte. Da. Hvala ti puno. Gle, nadam se da ćemo se ponovno sresti, naravno i vidjeti sa novim projektima. Eto, dragi moji, bio je to sa nama Fabijan Pavao Medvešek. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste što o njemu novog čuli, a sigurno će toga biti i još. Nemojte se zaboraviti i pretplatiti na naš kanal, stisnite da vam se sviđa, nadam se da vam je to sve zanimljivo, sve su to ljudi sa svojim pričama u priči i da se vidimo ponovno za 15 dana.